Tupishe kidogo. Giu, zani wote ushiре nga Zana muzani. Jari kibati. Best act. Urumva sinari kugenda mu Uganda kubera corona akaga kabiri niko naronse East Africa super hit yego Pakuchena yakoze amateka 2020 ya twarabibonye mu manota atandukanye Natasha wa Pakuchena yakoze amateka ndetse n'indirimbo yakorewe hanze y'igihugu kuri wowe bigwa iri heshusho cyangwa kuri wowe wabyakiriye gute je ndashima reka gusa mvuge ndashima kandi merci beaucoup abantu bose batoye Natasha ndashima ndafise umunezero nari hariya turi na group ya
Okay. Ndashaka kuzigira ndafanya nazo nani? Ya. Mugire naje. No chef. Na wewe una mikro. Wanangu naye anataka kuniita. Watakamera uri ndani mani. Kandi imvura sinzi mwaronse imvura. Ndabasengera ku Mana ndabakunda. Imana ishimwe cyane. Natasha Demidi zirapfura mu ndirimbo mwakoranye na Sheba yaragiye sana igatuma Muvuge ibintu bya Trophée mukoze. Ama Demidi 21 turabona indirimbo wakoreye hanze ariko tubwire ni ikihe kigo cyaguhe cyo gukora indirimbo mu kindi gihugu bikabona ko ushobora gutuma twara igihugu hanze. Si indirimbo ya mbere kubera amaze kugutwara ari inshuro ya gatatu. Rero uko ndakora. Merci. Ego, Natasha Labamba amwe mu bantu bagwerekeje ugiye kuzana ubushimwe ndetse abarundi benshi cyane abarundi benshi baragukeje ku gashimwe washokora ko mu mwaka wa 2021. Uyu mwaka ugiye gukora gute kugira ushobora kuzana ubundi bushimwe butandukanye? Mungu musanze muziko Natasha akunda kuririmba ndakunda kasiki wanje murabizi Natasha skumunebwe ndibaza nzokore urazi mwaka ugiye rero murindira ibintu byinshi kolabo festival novuga indirimbo zanje je nyene ibintu byinshi ego na kategoria ego Natasha mwadukoreye byinshi ndetse wakoreye byinshi muziki w'u Burundi ariko gushura umwanya na ndiri promoter sinaje je nyene hari umukunzi wawe umufana wawe twaravye ko ico twokora ngakubwa cy'indege tubona ko byaba bizana ikibazo abapolisi usanga yababwiye nabi byo gusanga yamenaguye ibintu ariko uwo muntu uwo mufana arifuza ari kintu kinini cyane yifuza ariko kandi utabonetse no sama kofi utabonetse bishobora kugenda ukundi kuntu nanjye nkaba nk'umutanirwa no kudukorera kuza umufana ari ngaha Landry merci. Gatonya aba journaliste mwabajije ibibazo Natasha by'ubushimwe ariko ari bamenyesha makuru ya Jani nabo mubabaze experience. Reka je meze ariya. Ego. Edison Amipro. Ego. Binga gato passage. Yes. Cameraman. Natasha Labamba. Wale wamengoja. Wanangoja. Hamna shida. Umufana umaze kuona byinshi Natasha umaze kuona byinshi uramuzi cyane rwose ariko uko biri kose ubusazi bwiyo nazo murabuduwa Usi baby boy. Sasa yashanje nguo naramukubisa makofi. Uko biri kose kwa iyo award ndio mambo. Iyo award ndio mambo. Tunagusa mukoze ko iyo award. Na award. Kuna saro hose. Sasa ndaenda tena anabakia nayo yati award Sheba abasani batandukanye kukubaho n'ijyambere ukoze ko award bro bana kavuka no kuri Imana n'ijyambere nukuri je nari nabuze n'ukungene no bigira no kuri Imana ego wabikoze kwero usiga kukisa ngubona iki brother urabizi n'ibyambere kare wabikoze so na urazi ingene nakwegera ngo ati bro je ngene umfashe ngene ndabingene nokwegera na Natasha Landry urama plan bro I'm so happy bro nukuri niyo mpamvu nafashe inzira yo kwirabisha na plan yari asante Baby boy absurd. Baby boy uno baba. Kuchi. Changer. Vedogo.
Ah, baby boy. Baby boy yari yagize gukora ibintu bijyanye n'isano. Natasha abantu benshi barakeneye kumenya kuri uyu mwanya.